Basta na tibiyag! Oh, Junisha, agpili ka niya ti kayat mo. Saka ti baboy, ulo, ano pang igado? Ay na, awan pa'y kwartak itaang. Utang mat, 1 month to pay. Ay, utang? Iso nga galakan, tadagita ka arubam, nagalada. Ay, kasta aya. Di mo kunain at tuyo ti sidaam, idinto takarni ti sidaanda. Ay na, maangot da. Si kanto lamanin ti pag-iistoryaan da no kwa. Sige, daytoy man kukod ti alaang. Anya pay, Daytoy pa'y pang-iga do. agpili ka pa'y Gusto dagito yun. Basta laglagi pam, 1 month to pay. Naglakada ka alakwan manang. No ada agi sursor dito balay, agala kamot adagos. Utang dayta. Nagrigat ti ado ti utang na. Ay na amin ataga dito lugar tayo, adda utang na. Anya katadanag mo na yan. Kasano, no umay da kanto singirad. Mabayag pa'y dayta. Ingkakit ang lutong. Anya ti ilutok. Agpili ka ditan Jay nalakaalutun, tamabisina ko. Isumat lagayam awan man to pay tila ko day di abakla, tadi nagkulbot mat day ti karne. Ay, nakabubutang ang mga numatukol dahito postisaw. Jakto pa'y mangalngal. Ay, saus, delikadaw. Apay, si Martin kamot alangan. Ay, sus, natukulan to'y postisaw. Jakin nga to, wano akin baba. Dahito aking nga to. Ay na, kasano akon ngay, ama kaisuro no kastaw. Saan samat asimrak ni Ma'am Junisha ita? Ay, nag-text kanya. Agsakit ka no. Agsakit. Kat no nagkita kami laang idikalman. Kalat siguro ang nagsakit Adamot kasta ka. Barang sumrak to ayin tun bigat. Barang tane, pinagawid kon dagiti estudyante na. Ingkalata ipatarimaan ija dentista di tapos tiso, manang. Adaya kwartak. Basta surutam di imbagakan kang aramidam. Ipigkat ko, babaan itiglo? Ijay tenga tapno agdeket dang. Ay, naskan nga rin nga inayadak. Basol da bakla. Nagkulbot mat gayam jela ko na karne. Ay! Manang! Naibatak ti pustiso! Ay, unay kamutan. Di mula inan-anadanan. Kita aman, ad-adan anaperde. Nagbalin matin alima. Ay, awanan. Jakon may pagkat. Anya nga itateramida, manang. Nagrigat matan ti kastol. Nag-text man ni Ma'am Junisha. Kahit sumrak ka naon. Saan pa'y ka no? Awan mat nga ron ti substitute teacher. Agkita kami kano ijay sentro inton madamdama. Taapay ka naw. Damagak to no apay. Amangan no adda kasapulan na kan ka. Amumat day jay agayim mo. Sa bagay. Amuklatan no anya ti kasapulan na. Mare, Amukon, mare. kasapulak ngamin. Ay, kita akman tilangam. No awan pustiso. Nagtalna ka man. Kakaasi ak lang arudon amang kalkalob day ti ropa. Sapay nag-order ka iti fried chicken. Kasanong ngay ang alngalin dayta. Iawid kun ata si daan ni ading ko. Sige irwar mo di bulbuludak akwarta. Manganta pa'y mat Saan kang agapura? Samsambuta nga ro di dentista. Agrikapton. Aywan anya. Manot ka sa pulam. Ayan. Kahit nagkita kayo kan ni Ma'am Junisha. Wen. Umutang mat gayam iti kwarta. Kunakun kahit. Isuasaan akong amaklaat. Nadadaal dya pustiso na. Ay, nagrigatan day ta napasamak. Ay, nakulbet kanu ngamin jay karne asindada. Nalipatan na siguro, aposteso tingipan na. Siguro barang bayadan na adagos jay inutang na kanyak akwarta. Mayatan to yung ngipin ko. Kita man manang. Oh,
Mas may mayat dayto ngam jay sigod a pustiso. An nadamon Wen, anya ngay, nakaluto kan. Wen manang, mangantayon. Anya ngay tisidaan. Day jay kukod ti baboy nga inutang mo kan ni bakla. Na, apay ngay aday tamanon. Kat isulang mo ti addaan na bati asidaan. Inanger mo anay ba? Jak makasida iti dayta. Mabuteng akong amangan no madadael manen to'y postiso. Sapay nagngina ti pinagpaaramid ko iti dayto. Ay, oray nga min manu nga oras nga ang angram dayta. San lata alumuknang? Saan sama nga min apud no akar ni ti baboy jay impautang na. Anya nga ti panagkunam. Plastik samot akar na. Ada ayamot kasta. Ay na, ibagaken ka. Mabalindan ti agaramid ita iti plastik amakmakan. Damagam to, inton umay nakasingiran ni bakla. Panagbabayad din aya. Adan samot din makabulan nan manang. Siguro, umay na kanton singiran. Ay, isumot lagayam nga agpatingga di talapayag mo ti isem mo itay. Itay nag-flag racing tayo. Tabaron day tapos tisom. Ay katun amare, jaket ipasikatan. Agam, kasla nakayelyelo mat day ta. Ngam tay sigod apostisom. Yelo aya. Wen nga rod, kasla saan ka naggisigis iti makabulan. Gapo iti kolor ti postisom. Mabainak samot ten nga agsao. Manut binayadam iti day tangay. Imbayad ko amin jay inutang ko ken ka 10,000. Anya? Ay, no amok la amapan ka iti dentista. Rekomendakan iti papapanak a dentista. Ay na, di mo lakit imbagbaga kanya ko. Jak lang amin nalagip kat. Sayang. No ijay ka anapan, saan ko maakasta kayelo day tapos tisom. Oh, kumusta, Ma'am Junisha? Nay, apay ngay awing-iwing ti sungbat mo. Na. Ita, agtang-tangad ka. Mawata ko. Saan ka makasao? Kunak man, no nagpapustiso kan. Kasano ngay ang makaisuro ni Ma'am Junisha, kat bungal sapay mat. Ay, adan pustiso na. Impakita ng tupay kanya. Apay nga rod ngay asaan nga agsao. Mabain siguro nga agsao Ay, yelumot nga min ti kolor dya impaaramid na apostiso na. Sapay nagngina. Ay, unay matdaytan? Jak mo, no anyat aramidan nan ija postiso na. Talaga ka di ayelaw. Wen, kasla mais nga rod ti kinayelo na. Jay yellow corn? Wen, nakarkaro pa'y Itayak pa'y abusina. Ngam aman ti mangilukat itiri daw ti balayo. Adak di tao jak lamang businam ta nagpigsa ti music ko. Ilmamangan yun sama ti utang yo. Ni manang ko Junisha ti singiram, sana siya. Kat ayan nga ni manang mo. Kat napan nang isuro Amo namat nga itangal daw nga umayak agsingir. Kasano mat abayadan da ka? Kat super duper cool bat mat dyan pautang mo kada kami? Anya super duper cool bet asasawa mat. Uray lang nagudwa di pustiso ni manang ko. Nalpas yu asinda, ita, kasta ti bagayo. Hay, agbayad kayo kit deng. Yelo ay ang agpay so day ito ngipon ko. Manang. Ay, unay ka matin. Makapakigtot ka mo. Anya ter aramidam dita sangwana ti sarming. Imbaga nga minjay ko teacher ko ay yelo ka no day ito ngipon ko. Yelo? Iso nga rod akit kitaag dito isarmain. Di mo kaya ti yelo ang ngipan? Asino kumangay ti mga yat iti yelo ang ngipan? Ibagadan tupay asa anak nga gisgisigais. Kunada mat, mas healthy ka no ti yelo ang ngipan. No pasukatak day ito ngipon ko. Aggastusak manun.
Sapay nagdakkel ti binayadam dita. Un nga raw, 10,000. Imay pa yung jag sing-singir. May samo day jay. Umay nasingiran, di nagkulbot ala ko na. Isumat ti kunak. Peken samot ababoy di pinartida. Peke, ababoy. Patin samo day to pustiso, peke. Ay, amin langan, peke. Ayan na nga ni ma'am. Napanagisuro Sanin nga gawawid? Di na kaya tabayadan ti utang nga? Hoy, nasurok asang nga ribo jay utang na kanyak akarnit baboy. Karni ti baboy peke. Anya peke? Hoy, peke nga bagbagam dita? Talaga mo't peke, jem pautang mo kada kami Idarum kayo iti kasta nga ibagbagayo. Pirpirgin nyo tinagan ko. Idarum kayo. Tandaanan nyo dayta. I will demand you. Excuse me, Ha? asino ka? Bawal ti bastalatan sumurot dito eskwilaan, may. Kasta ka disi? Anyam, dito ikadi nga igisursuro ni Ma'am Junicia. Wan, apay. Umay ko singiran jay utang na akarnit baboy. Adda utang nakan ka? Wen, may sa kilo akukod, igado kan pang-adubo jay inutang na. Sige. Dito'y kalaang tayo nakayaban. Bawal nga min ti agpastrak iti outsider. Asino day di abak lang agsingsingir. Am-amo na kamot ka no, ma'am. Adda ijerwar. Dayto panagropro pa. Agutang iti kukod kas kada pang iga daw. Katsi ka, ma'am. Diyan lang mabainan. Adamot kwartak ng igatang ko. Isumat ti kunak. Bayam, agawid tulat ta. Awan utang ko, sir. Saan na kadi papanawin ase? Kahit kulang mo't ang makasarita ni Ma'am Junicia. Saan nga rod amabalain? Sa may sa, awan mat kan utang nakan ka. Imbaga na dayto ha? Hoy, di uray pakita ken katilistaan. Ay, saanan? Pumanaw ka kit din, tani. Mangrugin ti klase may. Apay nga kasta dayta at tao. May strapay mo't nga rod. Hoy, di na matamuti agbayad iti utang na. Idarum ko! I will demand her! Apay, asino dyan nagpukpukaw Jerwar? Jay bakla nga umay agsingsingir. Utang ka no ni Ma'am Junicia. Adamot utang ni Ma'am Junicia kan kwa na? Isumat ti kunana. Ang mamati ka. Ni Ma'am Junicia, adda utang na. Adamot utang na kanyak. Nakabayad sa mutan. Ay, di naktupay kasarsarita itan. Labsa-labsan naklaeng. Ay, kasanungay nga ta amasingir ko. No kasta. Pudno nga road ang nagrigat asingiran. Nagtiwid nga road. Ay, awan lat sir-sirbi na atitsyar. Jakla ko man pinautangan. Tagnanayon ang abungal. Amo manang no anyat impukpukaw di nagutangam abakla. Anya ngay? I will demand her kunana. Ay, talaga nga awan amu day di abakla. Rung mo day ta demand ngay bagbagana. Agkarasubling o may agsingir. Manang, ti utang, rumbeng abayadan, saan apaglibakan? Nagado ti babayadak. Jakon amu ti unao. Ay, saan nasayaday ta nga imahem? No maamuan dagiti tattao, at di mo amu ti agbayad iti utang mo. Wan nga ron. Malagip ko pa iti imbaga day dinanang kantatang. Respetarem dagiti daduma, tapno respetaran da ka. Tadagiti ammo na ti mang respetar iti pada na a tao. Magunod na mo tinaan-anay a respeto. Wan, sige. Bayadak dagiti utang ko. Pudno day ta akinunam ading ko. Titam gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti utang rumbeng abayadan. Saan ket apaglibakan.
tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Sa dinumanan ti papanam, Ay kat amumun nasken kadipay adamagem. ay nalakay, kaanukan to asumardeng iti panagin inom mo, aya. Amumet, aday to'y tiliw-liwak, tunggal malpas ti trabaho. Isu adi na kun lakdan. Di ka lang madidigra. Tunggal sumangpet ka anabartek, adda saan anasaya at anapasamakken ka. Kas kumaidi na palabas anaginom ka. Saan nasaya at adanom, jay inted na nga ininom yo. Iso ang nagsakit ti tiyan mo, iti manungal daw. Saan mat asigurado, no ijay inuman tinakaalaak iti panagsaksakit ti tiyan ko? Kat sa dino kumapay ngay, alangan adito'y balay. Di pati siya kumakit nagsakit mo ti tiyan ko. Naira na laang dayjay, bakit? Ay nalakay, agtungpal ka iti pamagbaga, tapno agsayaat ka. Laglagi pam kuma, ati agtungpal iti pamagbaga, nasaya at ti pagbanagan na. Agragsakak laang, bakit? Kastala ti biyag Agragsak, bayat, asibibiyag. Oh, kita man, di husto jay kuna. Adda saan anasaya at amapasamak ka no kasta amabartag ka. Oh, apay anagado ti kamuol mo, binugbog da ka. Salbag dagi at pinainom ko. Pinagtutulungan dakit din. Binugbog? Apay abinugbog da ka, anya ti basol mo. Nalastuga ka no? Amang ano nagpalpalastog ka manin Awan gitit, babain da Ure agpalastuga ka, agpay sumat. Siyak tinagpainom kadakwada. Awan kat sir-serbida, pinainumak Ay kat gunggunam day tati maganab mo naggastos. Bugbugan da ka pa'y. Oh, agnakam ka mga tan. Salbag dagi jay at tao. Ay, jak to idan painuman. May mayat lang, may maysak nga ginom. Tawan mang bugbog kanyak. Nabartag ka manon alaklakayan. Nagpailom nga ro nagpailot kanyak. Bakit? Di mo laka malikli ka nun taginom. Arak na itan. Apay kit dinaliklikak nga Ayan nga rod tay tangdan mo anagilaw. Ikanak man, taigatang ko iti masida. Baga nga agpainom latan. Ay unay kan alaklakayan. Kayat mo pa'y apainuman da kalatan iti arak. Ngamtay ikanda ka iti tangdan mau. Kulak nga minoy kanaklat iti kwarta. Oray pinainom nak. Dinak mo inikan. Kuripot mo na dyan, nagpailot. Ipisok ko lang ko may tibagkaw din nakita nga original sapatos na. Sa anak tumot na nakatsimpaw. Ay di ka man nag-aramid iti pakaibabay nam si kaberteng. Igaraw mo man ang tikasta nga ugalay. Talaga adi ka pa'y nagnakam, Mapan kalata ginom? Kahit anya nga bakit? Amumet aday to'y laang tiragsak ko. Uray tasaan mat nga agkurkurang ti irimrimit ko kan kaabirok ko. At damat lata maigatang mo iti amin akasapulan ta. Hay, unangam inton sumangpet ka nga rood kat addamanin saan anasaya at anapasamakan ka. Awan nitan bakit? Taag solo flight akon. Saan akong nagpainom? Taawan mat serserbi dagiti papainumak. Tabugbugan dakmat. Ay kat para makita inton agawid ka inton madamdama. No awan manen ti saan anasaya at anapasamak. Oh, apay nga agsangsangit ka asim mangpad. Kan apay nga ap-aputom tatakyag mo, Nagsagit nga road, bakit? Nablo titakyag ko, hindi ko nagutot. Dayta tay kunak asaan manen anasaya at ti mapasamakan ka. Di na konsermonan, bakit? Maban ka mang birok iti mangilot. Anyaman nga minan ayat tinapasamakan ka.
Adda nga rod talo alalaki anang sabat kanyak, idinagnak idyan nasipnget nga agdan. Kinaot dati bulsak. Inala dati kwarta kan cellphone ko. Sadak intinag idi agdan. Anday ko, madeti pa nagdisok iso anablo ti takyag ko. Ay, nalakay, isardeng mo nga minin ti aginom. Pangaasin. Anay ko. Ay, inayadam mat asi ka alakay. Pirmi nagsakit ti panangilot mo. Ano sabi sakit na? Ano may sublita tinablaw at takyag mo? Ay, urayak lagkapsot iti panangilot mo. Alyang amin tinapasamakin kaya. Tinakawandak nga raud. Sadak intinag iji agdan. Asinaw na iti nangaramid kan kay ti kasta. Ay, jak ida na eropaan. Awan ka na iti kaduam. Ay, awan na. Tanwad damat ngamin kadwak, kat bugbugendak. Siyak lang nga rodon timang painom kadakwada. Bugbugendak pa eh. Ay isya ka kaya ba makaduam? Ah, Tauray painumenak. Saan ka bugbugain? Guardian ka pa ikit di ay, agpaiso tata. Kumininom kayo iti arak. Ay unparaw. Pag-aayat ko na ita Ay, sige nga rod tata. Da kayo langan ti ayabak akad kadwak. Uray ikan kayo pa ya, iti kwartayaw. Tunggal ko yung gandak nga ginom. Kumusta nga iti inilot mo, lakay? Ay kat mayahatin abakait. Naisublay ti nablo at takyag na. Nasaya at mat nga rod Ada pa'y pagsayaatan na anaamok na niya nga inilot ka. Tapay Pagbalinin na kano a bodyguard. lablabi demut alaklak ayan. Ah. Kasano ka ko mga agbalin a bodyguard? Kat malaksid alakay kan, nakakot-kotong kamag. Nyamot tayo. Adamot nga ta pa nagtalig na kanyak. Iso sakti kayat na amang kadkadwakin ko na. Nukas di amapan aginaom. Anya, aginom kunam. Wine. Kasapulan na ti kadkadwa amapan aginaom. Ay, awan manan no kasta. Iparparit ko nga ruden nga aginom ka. Sana bali bakit? Tatangdanan na kanaw nga aginaom. Kasano tatakyag mo? Nasakit pa'y? Saan bakit? Nasaya at mat nga rod no saanan nasakit. Nalaing nga rod at talaga nga agilot ni Tata Berting. Wen, bakit? Kat manipod ita. Isong tikad kadwak amapan aginom. Kunak no nagnakam kan, kat sumardeng kan nga aginom. Talaga sa pulan ti bagik ti arak, bakit? Ay na, sakan tulang at agnakam, inton dakdakas ton ti mapasamak kan ka. Saan mo ngamin nga ibagbaga ti kasta, bakit? Tapno saan ang mapasamak? Antay, tortorod, hey, Iron Man. Ay, unayan, nabarbartek ka manon asimang pa. Elipante ti kadwame. Siyempre abakay. Painuman nakbang ngamin ni daw. Ay narigat na pagkudkudan ti grasya. Ay, kastalat tangaruda na kanayaw. Ato ti internatang dan kaw. Anang kadkadwakan ko anang uminaw. Ah. 300. Ay, imbaglangan ang awan. Painuman naglangarudan, ikan nakpa iti 300. No nagsakit ka nga, Kan ka pa. umanay ta 300 apag pa-ospital mo. Nang ibaga ang ospitalak. Ay katawan pagtungpalan na no binigat kamot nga aginom. Nay, handa ka matipag. Apay, anya ti masapol mo? Umay ko itad to impawit ni Manong mo sapatos yu. Nagpawit iti box. Kat pinawitan na kayo matkan ni bakit mo iti sagay sa kayo sapatos. Ay, nagsaya atin. Agyaman ako na iaipag. Mabalin ka di alukatakon. Ay katwan na, lukatamon.
Anya nga iti makunam iti impaw iti kabsat mo? Wow! Nagpintas mo tanday to'y sapatos. Sigurado ang inginaan day taw eh. Talaga Gapo ta talaga nga original. Si kalatan ti mangidanon iti panagyaman ko kankwana Sige nga raw, tama pa na kon. Pakitid mo tulatan kan ni bakit mo ti para kan kwa na. Wen ipag, kat agyaman akmanan. Mabalin ka di, Winnie. Taibagam ka nila kay mo asaan nan nga ay ayaban ni tatang ko no kasi ama panaginom. Ay napasensya kayon tanya. Saan ko ama iturayan nila kay ko? Sika ati makisaukin ni tatang mo, asaan nan akadwaan nila kay ko? Kay kayat ko pa'y no saan nan akadwaan, tapno sumardengan nga aginom nila kay ko. Ay, oray syakmet. Ay, saan mo't amaanawan ni tatang ko nga ginom? Agpapada tayon, diyak nga rod amo no anya ti aramida kin nila kay ko, tapno sumardengan nga aginom. Padasag man ang kasao nila kay mo. Agpaka siak, adi na aw-awisan ni tatang ko. Sige padasam akasaon nila kay ko. Dong, mabalin ka di akasao ka. Anyat ibagam tanya. Mabalin ka di adi mon aw-awisan ni tatang ko noing ka ginom. Tapay mat. Jak nga rod kayat nga agsakit ni tatang ko. Karkarong agsakit ni tatang mo no saan nga aginom. Ay, saan ka mang rabrabak dong? Makisarasarita akan ka iti nasayaat. Ay natanya, ni tatang mo ti kasaom. Saan asyak? Baybay amlatan iti pagragsakan na. Saan mo alapdan iti kayat nang aramiden? Ita ti pumpon genatay akong padrita, lakay. Sika ti mapan makipamunpon, takimaro ti rayumak, jak makapagna. Ay, katuwa nga raw. Si kalatan ti makisao ka ni daw no umay ni ti balay. Ibagam hanapanak na kipamumpaon. Apay, addaman ang tulagan niya, amapan kayo aginaw. Way, kinunana dagasinak di ti balay. Mala, syakton ti makamu amang ibaga itinapanam. Ibagam, ngayon ton bigat langan ti panaginumay. Wun ka day, danag mun aya. Tata Birteng! Mapantayaw! Tata! Awan ni tatam aberteng. Ay saan nyo kuman nga ilamang ni Tata Birteng, nana? Ay nakaturog ka day. Riingan nyo kit day, taadapag nami ita. Kinulak lang arudan nga awan ni tatam aberteng. Adda napanan na. Napanan na ya, nana. Napan nakipamunpaw. Ay, una yan. Sino ngayon ti kadwak ita amapan aginom? Ninton bigat kayo kanon nga aginaw. Sige nga rod, nana. Mapanakon. Sige, baraw. Ay, makaamuditan. Mapanaklatan aginom amay maysak. Awan mat nga tatidakas ama pasamak kanyakan. Ay, makain-inumak unayin kahit. Naglokon tumat na at Tata Birteng. Makitultulag, ngumadamat gayam na panan na. Nagtasen ti pumpaon. Ang sanak pa nga agaway. Mapanakit di ti ayan ang iti agoom mo nga giinom. Makiinumak man pa sakto agaway. Kay suna nga dalibre nga arak. Nasubrang matan tinaginom. Ikarigatak timag na tapno makaawidak. Salbak. Ay, ne. Diyak matan magatakdar. Unahin. Kasano na ito yun nga lagi na naak pa sakto manan padasan ti tumakder inton madamdama. Narabiyan na ka.
Ikarigata kayawid ti bagay. Sanayak metag na mabarbartag. Ya. Nakapaklab iti ti kalsada. Siguro nabartag mo't letaw. Asit gakman karingag. Dada. Ay! Ang ring ka. Sana kama ti nagdaam kapsat. Nay. Saan mata mariang? Nabartag siguro na ito. Kautag man na ti pulsana. Na. Ada maarikap kau. Alakman. Ay, tsamba. Talaw asag sa sangaribaw. Kanadapi barya. Ay, alaag. Panawa ko na niya, nabartag. Agore ka. Sapatos na. Kasi makita ka barbaraw. Madlaw nga original. Ay, siguro agkasakaan kamay. Alagi dito sapatos na. Isukat ka dito sapatos ka. Sa dinutihan ko. Ay, naiturog ko mat gaya man dito igit ti kalsada. Ay, bumangon ako. Tagawid ako. Yips. Apay sa bali mo't tanti sapatos ko. Ay, daan mat sapatos to'y nakasuot kanyak. Ay, ti kwartak. Awanan pa ti kwartak. Ano kasta? Tinakawandak? Ay, Diyos ke. Awanan tinagpintas sapatos ko. Tinakaw dan. Maamwak laang no asino tinangtakaw iti sapatos ko. Makaraman kanyak! Aping itaka lang ang asumangpat. Naiturog ko dita kalsada. Bakit? Apa yun? Ang sangit ka matay. Bakit? Awanan dyan sapatos ko. Apay, anya manunti saan anasaya at anapasamakan ka. Naiturog ko iti kalsada. Idi mariingak. Awan matantay sapatos ko. Kan pati tay nabatbati akwarta. Awanan. Anya? Ay, apula ka. Diyak amukan ka. Diyak amuno anya ti urayam amapasamakan ka sa kaagbalbalim. Nagsakit tinakam ko. Bakit? Damok pa'y lang nga inusar dyan sapatos ko. Ngam tinakaw dagit din. Dong! Adlakaon! Mapantagin umain! Ay, adda ka gaya man. Ay, dumanon ka pa'y atata. Apay, saan ka kadi pa nakarubuat? Ay, saan pa'y nga raw, tata? Nanay. Nagmayat ta por mamita, tata. Na. Ay, agure ka. Sa dino tinangalaam dita sapatos mo? Ibagak ang secret talang. Saan mo ibagbagay iti sa balay? Ha? Ay, sige. Jack ibagbaga iti sa balay. Idi rabi Adda na labasa ka na bartag hindi igit ti kalsada. Nakurso na daak ti sapatos na. So ngayon sukat ko na ti sapatos ka. Kinaut ko pa'y kat ti kwarta na Anya? Awanan ka itibain? Aping agdisno ka ngay. Kat no siyak ti ibagbaga may tinakawam. Sapatos ko dayta. Jack nayawid ti bagik. Gapo iti bartag ko. Kanya. Uy. Pasensya ka na. Jack mo't ngamin kinita ti rupa ti tinakawak ta nakapaklab. Si kamot gayam.
Jak amo asikadong. Awanan ka itibain. Agtatakaw ka mat gayam alakay. Ala, agawid kan. Saan kan akayat agadwa? Oh, manon nga aldaw adi ka rimrimor alakay. Nawanan ako ni tiganas bagat. Taapay mat. Una, tagpaiso tay kunam. Nga awan na saya at amapasamak kanyak, tunggal mabartel kak. Imbag man ta nakaamiris kan. Hun bagat? Ken awan matlangan ti kadwak amapan aginom. Awan pa'y nasaya at mat amakadwak. Ay, so nasay-saya at nga isardeng kon ti aginom. Ay na, agihaman naklaw na ilakay no isardeng mo ti aginom. Total, awan mo't lang ang tinasaya at amaganab mo dita. Bueno gagayem, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana, ti agtungpal iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Ay na, una yun ang nag-sweet dagiti nga agasawa lakay. Makapaapal da. Anya man hindi na buyam dita cellphone mo aya. Daytoy di impos ti gayem ko a video da nga agasawa o buyaam nga minang. Iso nga rod ajak kaya tag cellphone. Tama sa dutak nga agbuya iti kakasta. Istorya am langan no anya dayta. Daytoy video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabong sana kinis ni misis na. Sino agaya mo aya dayta? Ningay Jenny. Ti asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamot no kastoy kaswit tinaasawa. Ay, di nakpay maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagid ka manan. Idi na minsan nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Ita? At dapay hashtag na forever, kaskada couple goals, kuna na dito'y o. Umapal ka? Namin ano tamat anapan ng restaurant Restaurant ka no di turo-turo apang panganantay di palengke a budget meal. Ha? Di nakpay mo may turid ama idi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito'y lakot at tilapia. Nagtumal kat itan aya. Malausdan to. Ket aramidan ta ati sigod nga aramidan ta. Masadutak man laeng amapan agisursur di tabalay-balay. Imbagak aya asika ti agi sorusor. Sakmat. Rumbang laeng asika tasaan ka mo't aswit kanya. Anya saan aswit asa sawam. Malay sagana mong dagiti isursur mo. Isagsagana ko. Nabambano ka kung nagipukpuk ka. Mala, umuna kan nga gawin, tagi nanakan. Siya kundi makaamo nga agi sorsor. Sigurado am amalakom amin dagita tapno saan amalugi jay punan ta. Win kadi, anya lakat ti bakit ko na ya. Nay, apay dayta. Ket, arakaupan ka Tapno saan mo amarik na tibanog mo. Arakaupan na katagat tilapia ka. Awanan kay tibain! Babairo ka! Ay, di ka gibunga. Ang mga namatama anak. Day talag babae di mom! Agbababawi ak anak ikalay sa kaniko! Sige, kog taram ta diding aging kayat mo. Di ta ka manlangan. Uy, saan ka pumanaw? Tumanay ako. Hoy! Agsabli ka! Ay, unayin da kita ka aruba. Agap-apa damanain. Timbaray ni Barbeng, tabarsakan ni Gina iti plataw. Nakitak pa'y ni Berto nga agi sur-sur-sur iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti imbarsak ni Jenny a plataw. Taapag isaw, alumabas di tabalay da Gina. Adda pa yan mairaman sa bali ataaw. Ay, apay nga taaka na yung da nga agapa. Ay na, kastala ti biyag Agapa na tamo ti agasawa. Ngamaday. No agapa da, rumbay nga pagsaritaan daan na imbag ti parikop da. Saan ka nga agdadaal da iti alikaman da?
Dakon. Pumanaw ka dito balay ko! Awan bain mo! Ne. Apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Ep. Ne, di mo ibarsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pam. Nangina dayta. Laglagi pam. Hinulhulogam dayta iti mano atawan. Wanan niya. Dayto lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. Ay! All arupam! Nangingina dayta. Ay, nangina ti paryok. Stainless dayta. Abay, di mo amo aribo ti bayad dayta. Ay, no syaken ka. Ibabak na kita. Tanong maitama dito yung rupak. Siguradaw makupit. Bakit? Ay paibos ko tilakok at tilapia. Ay kat nagsaya at manlakay. Naglaing ka nga gisursura. Kung naktumatkan ka nga da swerte kiti negosyo. Ne, anya ngay deta nakasupot agi natin mo. Gaputan na kalako agsida tayo mat kita itilik tiyong manok. Ay namaragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga rudin tila misaan at amangan tayon. Itayak pa amabisin. Anya ti ko nam? Kunak, isaganam tila misaan. Sana dayta? J.im mo nang imbagam. Di kunak babes. Mayat matlang ka di adenggan. Makapasigar adenggan. Ay, kat no, saan mo kaya ti babes? O di, sweetheart lang yan. Wanya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung na masana ka sweet kan ka, itatagbali na ka sweet. Di mo matngarod kaya. Berto agtal na ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay, kat wen ano isuti ko na maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia laptamot ti payud mo. Nagbuguak laeng, ka naglabarak. Malaminak namin. Ay, pati sangaw mo agat tilapia. Nagadwa reklamom. Pagpadpada tamot lang iti angot. Ewan gayam. Nanda ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan mo't ita ti impos na. 5 basak iti balayda ang nagisursur itay. At dahamot ti mayababat siya iti ruwar ti balayda. Imbag ko na mata, sana ka natamaan. Tapay ko ma. Ngam di ti mayab apalanggana, ti jak nalis yan. Ti mama dito'y tuktok ko ngagkalkalbo. Gusto nga da bukol da ito'y tuktok ko. Nan kita agman. Mm. Ay sus, adang agpaisaw. Mm. Uray lalimitang. Panagkunak kat agap apad ang agasawa. Da Jenny kan Marvin? Agap apada? Nangagkumat ngagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Ang permida mahit no agapad agasaman kiti da ito'y tuktok ko. Tani, nagsakay. Maturog ako man. Adamanin ipaaramid. Ala ka din. Ingkan mga laiti kutsay di tarwar. Pitpita, masa mo itapal dito'y tuktok ko. Tanya ti aramidem dito kusina, abigbigat? Damagang pa lang, mate. Kas iti sigod Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ang tinakam kukan ka. No saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara ginatang ko. Na? Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka diti balay. Hindi pa lang ngamin na papapanawan ka? Ngam di ka mat pumanaw? Gumatang kayon iti tilapia. Presyo agawid. Umay kayon. Aray! Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kangagkita ta. Ijay Facebook, di pa kakikitakan ka. Win nga rod. Sikati ka na yun nga ag-like kan ag-comment kadagiti ipopost ko. Win nga rod. Ani, matang taka di tilapia? When honey bunch. Ay na, nag-sweet kayo gayam at talaga. Sugar. Kasla mo, inalaas nila ako da ito eh. Ay, saan analaos dagiti lako? Aglaglag to da pa'y Agang angas da, kitain nyo nga mina. Ay, sugar. Intalangin iji sa bali. Iji ti pagkatangan ta. Sige. Maring, pasensya ka na.
iti kano sa bali ti paggatangan mi, kuna ni Honey Bunch ko. Ay, naglaglag to, pa'y dagiti lako ko. Takit eh. Sige ano, iso ti kayat yaw. Ay, una yun na kita nga agasawa. Bida pa'y magimatang itilako. Uray may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Oh, bakal. Inangay. Tatabuhay naman mo. Adda kumaa. Ni Jenny kumaron. Nung ginuyod mo ni Marvin agumatang da kano iti sabali. Ay, Wine. Ijay mo't ayan ti balasang aglaklako ti gimatangan da. Jen napintas nga aglaklakaw, tinaggatangan da. Wine. Apay, saan da nga mo ti agpili? Kat no nabnabiyag da gito'y lako ta. Idinto ta natay ti lako da ita balasang. Ay, saan tamanin anak kalako? Di ka di matanagan. Isursur ko manen, wad damat da alako ta. Apay, saan ka manan nga agtagtaga rin? Sangkadlaw launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Tila mapampanunot mo mait kan madmadlaw mo. Katagpay sumat. Apay, ti kunam. Jak na si putan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang. Hey, panunot mo laday ta. Babairo ka talaga. Marmarwam ka na. Dahito'y mait. Tilapia! Gumatang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Agap, padag iti agasawa Jenny kan Marvin ijerwar ti balayda. Aglakwa kid din iti tilapia. Narigat ti may ramraman. Asus. Ni, magpapaarayatin. Ay! Inakon aganawa. Pare! Gusto detan, sumardang kayon. Anday ko! Abay ngay, sakbatan ti sinipat mo, pare. Ay, kwa. Kalbon ka! Anday ko! Di nakpungutan mo Anday! Anday ko! Sipat kas ka nakaramot mo ng tinaganap ko, naganawa! Ang lisi ka ngamin Anday ko! kung saan asikat ipapawat ka! Gawin na kanlangan! Bakit? Saan ka nakalako? Naan-ano ka, Bertong? Naganawa kiti agap-apang agasawa. Sakmatan ti sinipat, kan pinungot, kan kinaramutan da. Nagkunang amin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marvin. Anya? Permiti pa nagapa da. Kunam mo ta sweet da. Kano nakitak ida iji palingki ang nag-sweet? Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay ko nata nga rodain. An-anwam tinasamit a relasyon ang nakapost iti social media. No kanayon kayo mat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapulis ka iti kasto nga naramin mo kanya. Nagadunto pa iti karamot dito rupak. Sika pa iti adaganas na nga gipapulis. Ay, nabangking sanday ti ropa. Gapo iti panang tungpam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa nga bagbagam day ta. Duwata nga agpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, gumatang kayon, tilapia. Ay, si kamot gayang taglaklak ko, Berto. Saan animaring? Ay, isak. Taginanamat ni bakit ko. Ay, pasensyakan talimtag mo't tarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamat, pinungot-pungot kan kinaramutan nak. Ay, kasano kat nakapating nga kamag ngamin. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmat tan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan Berto. Ay, imbag ka pa tanakaan-anos ka nga asawa ni Maring. Kat siyempre ay ayatan ni titunggal may sa akin ni bakit ko.
Uray saan mi nga ipopost iti social media, agin inayat kami? Sana kung nag-post. Tapay mat, Kasano, amat namin. ano tinapasamak mo? Ay, si Moro ni Jebalasang naglakla ko iti tilapian nila kay ko. Ay, isumat lagaya, masaanin nga glaklako day, kaabay mi dito, eh. Ay, inagaw na nila kay ko. Inagaw na. Maring bakit, adakaon. Nakalako ka? Nay kamat na ya. Day tamat ti umuna adamagam. Kat, anya ngay nga ro. Nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At dahin sangpat mo asidaan. Katun, sakpay ti ko nam. Fried chicken ko naman. Kanadapay pasurot na. Anya ngay data. Oh, sabong. Damagam tayo lang, mate. Manungay data. Nangina ti presyo da ito, eh. Bunch of flowers ko naman. Parakin ka. Dungdungwak adarling ko. Oh. Ano na amin? Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanyak di kwarta. Taisupay nga igatang ko iti kasapulan dito kusina. Kita manday ta nga ugalim. Nakarikreklamo ka. Nga uray ka la agunget no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agunget ka manen. Saan ka mauawatan, bakit? Anya ngay dito asabsabong. Makan ko nga raw. Apay nagngina. Basta. Dungdungwan ka, bakit? Aging gatong paltanan. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak aswit, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you, bakit? I love you lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ananwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo met nga agapa. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika, Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Ay, anya nga tamanin ti sidaan ita. Ay, huwag nga rod. Katinak manan agugot iti no anya laditan tay sausaw iti bugoong. Wen nga rod tauray siyak. Ogot ti kamote ti sidaan may. Tanya ngay nga rod. Kastala ti biag Ano san ti adda ako nada? Imbag pa'y dagiti kaaruba adad duma tanagi mas ti sidada. Wen taada kwartada nga igatang da iti naimas sidaan da. Ngam siyak, ano san la ti adda akas iti kunam Ay uwan, Clara. Ano san la ti adda? Bakit? Lukataman day tatawa. Taapay, kat nagtapok day ta kalsada, sumrek ti tapok dito'y kusina. Naangot ko nga main amadamang aglutluto ni Kumari Marosa. Saysay upan tayo latan, jelutlutun na. Tapno maimas tayo timangan. Ay, wunan niya. Tanay, inlambong manen nga ugot ti kamo, titisidaan tayo. Ay, wun gayam. Diya kalaman second bagoong. Aguray ka tamapanak mangala. Abangan tayo ka din, bakit? Mabisina ka. Di kala makaururay. Ay, nakulbet pala da ito karnay. Masayup ko nga mini jay salas ti ayamuom ti lutlutwam. Makapabisin. Nakulbet pa nga ro di karni ti manok. Aguray ka basit Nagbayag mo mata na paluknangan. Kitne, mangmanganan da pare Martin. Anya laang mat ngay nga minti si daan da. Nakitak itay ni Marie Clara nga agugugot iti kamuti di talikod ti balayda. Uyawan manen ti si daan da ako nakon. Ay, awan mat nga min kwartada. Ay,
Pirmi mat nga agrigrigat day ti panagbiag. Iso nga rod nga ibagbagakin ka apadigwam ida. Sana mabalin. Adula amin. Kat nagdakkel mo deta pinarti mamanok. May bustaya deta. Ipasidak ka dagiti aso ken pusa no saan ta ama ibos. Panggapwak amang ipadigo. Makabusog mat gayam amang langab iti ayamuom ti sidaan dita karoba. Bakat? Nabsog ka talaga niya. Siyempre sinabayak gayam iti subo a subo. Kabayatan nga aglutloto ni Kumari Rosa. Sika talaga lakay. Kanayon kat anaimas ti sidsidaan da. Adong amin ti kwartada. Agasam ngay matiswildo da nga agasawa. Tagpada da nga daan trabaho. Ken, adda mangipawpawit iti kwartada. Nanamay ti biyag da lakay. Idinto adata, ay na. Nagado ti anak ta suportaran ta. Agswerte tantulat ta, bakit? Basta agan anos talaeng. Makauma paikit din ti agsidsida iti uggot. Pare, lapsan ka ba ya? Sige lang, pare. Nay, mapankan sa agtrabaho. Wan pare, kanya nga deta ilan lansam. Ay, daytoy man pagtarak na ni misis ko iti manok, pare. Baglang adda pangalaan iti sidaan. Ay katuan nasayat deta na panunot mo pare. Ay, nalpas nga minin tay rang tay nga aramiden may. Iso bakante ak ita. Kayat mo asawan, awan trabahom. Ay, wan nga rod, pare. Nikat agkasapulan ti kumpanyami iti trabahador. Ay, irekomendanak man nga rod, pare. Wan pakamuan ka. Apaman ang makasaritak ti manager may. Ay, agyaman ak unay, pare. Ay na. Masayop manan ni Kumarik Aklara to'y lutlutwag anaimas asidaan. Kasta unay manan ti apal da. Puray la tumalya-talyaw. Ay, pasikatan ka man kitde. Mari Rosa! Maray! Apay, Mari Clara. Ay, nagadun samot day talablabaam. Ay, huwan nga rod, Maray. Nagsakitan to'y imak nga gulgulgal. Ay na, mga laka ngamin iti washing machine mo. Tapno saan ka amarigatan. Manulang mati washing machine. Ay na, awampay mo't igatang ko, Maray. Tawampay mo't trabaho nila kay ko. Parparigatem laday tabagem nga gulgulgal. Maangangot ko day talot-lutom asidaan, Maray. Makapabisin. Aya, maangot mo, Maray. Ay na, kari-kari day to'y. Paborito nila kay ko. Ado day to'y ginatang ko, 2 kilo. Da kami kadagiti anak ko. Ananusan milangan ti agsiday, ti ugot ti sayuday. Anyangay nga raw, tit isulaang matiab na. Kayat yo, tapadigwan kayo, Maray. Si Kaman Maray, no kayat na kami nga ikan. Nabayagan na di nakasida kami iti naimas. Pampanunutek. Ado, dagiti pakanak nga aso kan pusa may. Ay, kaasi damot no saan da amaramanan da ito lut-lutwak, kare-kare. Ay, inton maminsan laangan, apadigwan kayaw, Maray. At to'y ti si Daon anabati may kadagiti anak mo. Green manan. Naigisa nga ugot ti sayuti dayta. Ado ti bawang na, iso anaimas. Mala, mangangkan. Ay, gayam. Nagsarita kami itay ka ni Pari David. Irekomenda na kano iti kumpanyada. Agkasapulan da kano iti trabahador. Ay, mayat ano kasta? Barang maalak Maala ka? Apay kit din asaan, kat naglain ka nga agtrabaho. No adda trabaho, bagayt. Agsida tayon tuman mo't itinaimas. Ay nawun saan mon amasapol nga ibagaday talakay. Kanayon kat anaimas ti sidsidaan da Pari David. Kat isumad, kanayon nga ipasikat ni Mari Rosa ti sidaan da. Una, tada ipasikat da,
Baybay am idan. Jakla kayat di style na anaglay nga agpabain. Pinabainan na ka? Aghasam itay. Kuna na apadigwan nak itilutlutuan na si daenda. Ang imbabawi na matlaadagos, taipakan nalaangan kano kadagiti taraken na nga aso ken pusa. Ay, unay matdaytan? Kastan sa talaga ti ugali na. Iso nga awanan ti gayem na dito'y lugar tayo. Anya ngay lakay, nabsog kamot lang iti kare-kare. Di mo yan nakita. Basit lang tikinan ko. Kaapay, nagadupay mo dyan luto. Nauma ako ni ti karne. Inaldaw matlatan a karne ti ilutluto masidain. Agreklamo ka? Kat di ta kaaruba, ugot laeng tisidsidaan da. Sapay taba ka na yun ti pilya makarne. Kat, an-anwan ta nga ruday to inlutok ngay. Intun sumaruno agpalingki ka. Saan man na karne ti gatangam? Nauma akon. No kasta, ibelang kon day to nabati asidaan. Ipasida mo na kadagiti aso ken pusa. Saan damot akayat? Kita am dayta. Uray dagiti taraken na umadameten. Ala, ipadigumon kada pari Martin. Ay, saan ang mabalain? Apay kumangay. Kat nasaysayata pa kay ranudan ti sabali ngam ti ibelang mo. Sayang mat. Ay, saan? Kaasya ka nagluto? Ipadigukla kadakwada? Ay, pakawan ko nakmanan. Ikabil mo kit din iti malokong. Tasak ti mapanmangtad. Mapanak mo't lang di tabalay da pari Martin. Taday bagaken kwa na. Anya nga iti bagam? Kaya't nga laan ti kumpanyaming agtrabaho ni pari Martin. Tinulungam, day dya a tao? Di nakantupay ammo at tulungan. Awan nga rod trabaho na. Di bay taagrigat da iti biyag. Ay, unay mo't deta na klase ti panunot mo, Rosa. Ay, jak kayat nga itad da ito nabati asidaan kunakmanan. Ay, jak la kayat atulungan dagita at tao. Umay ka, pare David, tagkapita. Saanin pare? Umay ko laibagaken ka. Anaalakan iti trabaho. Ay, nagsaya at manday tang ipadamag mo, pare. Kaya't nakakanwa ka sarita ni Boss Inton Bigat. Ay, sige, pare. Mapanak inton bigat. Clara, bakit? Agisagana ka man iti native ka pa'y. Wala kay. Umay ka, pare. Agtugaw tamampay. Taagsarita ta, maipapan iti trabaho. Ay, kaya't awan na. Day talagayam. Urayin talaangan, tinative ka pa'y, pare. Anya day taawit mo nakasupot. Di mo maangot. Native akapiday to'y. Inted ni Kumari Maklara. Nagkuna dumawat ka iti kasta. Kat nagado tinakaduling nga imported akape di ta kabinet. Amok nga adaw. Takanayon da ka pauitan dagiti kakabsat mo manipod Amerika. Katwan! Kita aman? Napuno day ta kabinet iti kape nga imported. Nagingina dagita. Manu atawanan dagita nakadulin dita. Tadi mo mat kayat nga iparaman. Nag-expire sapay kit din dagita. Kat, day ta impadawat da akape. Sigurado ka nga awan sabidong day ta? Ay na, unay mo't day tapanunot mon. Apay kumalaukan da iti sabidong. Nasayat da ka, Ruba. Sana kasken ka. Anarugit ti panunot mo. Clara, bakit? Adain sangpat ko asid ang tayaw. Lechon ko naman. Itay da ka pa'y nga orayan dagiti anak mo. Taimbagam ka na nga gisangpat ka iti lechon. Agsida tayo man mat iti naimas. Taddan trabaho, bakit? Ay wala kay. Naggapuak ijay ilay. Umaydan to kano ikabit di kuryente tayo. Adda pagbayad tayo, bakit? Ustom to, intun sweldo. Isumat ti kunak, tanay. Tunggal mariing tayo iti agsapak, nagngisit ti abot ti agong tayaw, gapo iti digas asilaw tayaw. O anya, pare. Mayat mat lang ti trabaho. Ay, wan, pare. Kanayo na nga overtime. Ang bagan ka, tanapig sa ti pamaging.
Naibtur ka iti trabaho. Naruam laang itinadagsan at trabaho. Ay, ada ko maibagakin ka, pare. Anya dayta? Maopera ak ngamin inton sumaruno a bulan. Aya? Sa anak pa lang nga makatrabaho iti makabulan. Kalpasan ti operasyon ko. Ay, katuna pare. Kasapulan at anggadam ti operasyon mo. Sikapay lang ti makamu amang kita kadag iti trabahador, pare. Ay katuna pare. Day talagayam. Sikala ngamin ti talkak ditoy. Katagyaman na ka pare. Gaputa pagtalkan na. Oh, ato'y Clara, patigwan ka itinlutok aginatan nga, aba, naimas daytoy. Nay, nagmayatan. Ay, agyaman na kadiwata. Paboritok da itoy. Ay na, saan ka ngagbabawi amang sida? Gaputado ti gatana. Nagnanam si ka. Naimbag ka pa'y tagpadigo ka. Ket, kasta talaga. Kasta latibiyag ako nada. Tigkakaro ba? Agpipin na digo ka nagtitinulong iti tunggal maysa. Nagsaya at kaakaaruba, diwata. Ay na, basit laba nagdayta Clara. Ala, inakbat padigwan ni Helen. Sige, nay, padak mat day jay ngawan na ima sa masidsidana. Sumat gayam amadmadlaw ko asaanan nga aglutluto ni Mari Rosa di ta kusina da. Bambantayan na siguro nila kay na iji ospital. Bisitaan tan tumambangarod ni Pari David iji ospital. Dayta kumamot ka ti bagakan ka. Amok akasapulan dati tulong ta itapanawin lakay. Katuan mat. Kaano ta aya amapan bisitaan? Tagluto ak itibalon ta iji ospital. Bakit? Asino dagiti bimisita kanyak itay dito ospital? Anya abisita sa sawam. Ay, agam ang mangaw kan samot lakay. Ne, kaslado tinakita ka bimisita kanyak. Ay, una yan. Epekto siguro dahi ti ado anay injection na kun ka. Ay nalakay. Awan pa'y apulos ti bimisita kun ka dito ospital. Uray dagiti katrabawak. Awan. Uray dagiti ibagbagam agagayam mo. Awan ti imay. Di da kun malagip. Ket nun nagadumat ti amok agagayam ko. Naimbag amalam mo, Mari Rosa. Da kayo matgayam, Pari Martin, kan Mari Clara. Kumusta ni Pari David, Mare? Nalpasan ti operasyon na. Agpaimbaglangan. Ay, adain lutok asidaan ditoy. Ramanan niyo, imbagla apamigsam Pari David. Ay na, agyaman ak Mari Clara. Ay na, agyaman ak Mare. Ay, jak pahikit din masangot ti aglutong. Tasyak mutlatan ti mang bambantay kanila kay ko dito ospital. Ay, adda ka di ibilin mo akasapulan ama arami di jabalayaw, Mare. Kwa Mare, dagiti ko madingwen me. Adda ko mamangpakan kadakwada. Ay, siya kun Ay, agyaman ak Mari Clara. Itid ko ken katitulbak ti balay. Awan, saan ka madanagan, Mare? Nakaruar matgayaman ni Pari David iji ospital. Katuan, kasangsangpet dalay tay bigat. Nakita kat jelugan da dita. Kat, anya ngay day talutlot mo asidaan. Bakit? Ay, daytoy chapsoy. Isukanukat ti paborito ni Pari David. Padigwak idayin ton madamdama. Inlak mo ida? Wan lakay. Mapanmuntuman kit di itad di tabalay da. Ay katun Pasurutan matan iti naloom amangga. Tapno maragsakan damot nga agasawa. Inibus mo matanday tayong padigo da Mari Clara si daan. Naimas gamti pan nakaluto na. Ay nalakay. Nagsaya at dagayam akaaruba. Nakamiris kan. Namiris mo niya pagsasao ako nana. Agpadigo ka, tapno mapadiguan kan tumait. Iti sabali asarita,
Tumulong ka iti karubam, tapno tulungan da kan tumet, inton si ka ti agkasapulan. Wen nga rod, lakay. Iso amanipod ita, Rosa bakit? Agpadigo kamat kadagiti karubam. Di kagim imot, tapno saan kan tumet, amaimutan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Agpadigo ka, tapno mapadigwan kan tumet. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!